Bože! Koliko ukusnih stvari! To su rezanci, osim što Diana ima najmanje rezanaca od svih. Počnimo s njom, ali prvo pogledajmo druge veličine. Nancy ima 10 slojeva rezanaca. O moj Bože, koliko onda ima Chloe? Wow, 100 slojeva rezanaca izgleda ukusno. Pa prijeđimo na degustaciju. Wow, kako je ukusno. Ture ima okus po Coca-Coli. Super, stvarno mi se sviđa. Ali to je jednostavno premalo. Htjela bih više. To je to. Tko je sljedeći? Ups. Žao mi je, zbog Google-a. Sve su to rezanci. Fuj, to je odvratno. Pa sad je moj red. Imam cool utikač, električni, pogledaj to. Moja vilica je baš divna. Može se okretat. Zašto jer ne? su sada rezanci sami na sebi. I nije li to super? Wow, ima okus kao Kit Kat. Ovo mi je omiljena čokoladica. Definitivno nikad nisi probao čokoladne rezance prije. Uf, hajde. Tako ukusno je. I ova vilica je tako praktična. Smiješno se Rezanci. okreće. Pokušaj staviti rezance u usta. Još jedan. Aha, pogledaj to. To Skuhaj je vilicu. dobar. Tako ukusno. Nije dospjelo u moja usta, ali nema veze. To je odvratno. Sada želim probati svoje rezance. Imaju okus Hubba Bubba. Tako su ukusni. I mogu puhnut nekoliko balona. Wow, uspjelo je. Dakle, trebala bih jesti više. Preteško je u ovoj kanti. Dobra ga. Diana, hajde da joj pomognemo. Hej, što radiš? Hvala što si mi pomogla ustat, ali ne mogu ni odabrat rezance iz zarobljeništva. Sve me umotalo. Možeš li mi pomoć? Ne mogu ih ni jest. Došla mi je ideja, Diana. Uzmimo vrh rezanca i pojedimo ga. Cure, ostavite nešto iza mene. Vrti mi se u glavi. Naravno. A sada ćemo napuhati mjehuriće. Što? Bez mene? Izvoli. Hajde, ne budi ljut. Dakle, to su marmeladne oči. Kako slatka stvar. Što je s ostalima? Wow, Chloe ima 10 marmeladnih očiju, a Nancy ima 100 marmeladnih očiju. Super. Počnimo s Dianom. Ona ima samo jednu. Wow, kako ukusno. Šteta što ih je tako malo. Ali vrlo su ukusne. Svidjelo mi se. Tako dobro. Opa, tko je sljedeći? Ja. Imam čak 10 oči od marmelade. Super. Pojest ću ih s pop tubom. Wow, ukusno je. Uspjela sam pojesti sve. Nancy, pomozi mi. Imam knedlu u grlu. Pomozi mi. Hvala, mogu disati. Hvala ti, Nancy. Nema na čemu. Super. A sada je moj red. Moram pojesti čak 100 marmeladnih oči. Zvuči vrlo jednostavno jer su tako ukusne. I meni se sviđa punjenje. Diana, ne gledaj moje poslastice. One su samo za mene. Wow, tako su super. Nijednu? Ajde škrtice, želim sve pojesti sama. Ukusno. Što ako pojedem samo jednu? Nema potrebe. Ovo je samo za mene. Imam sjajnu ideju. Imam čarapu. Nije najfriškiji, ali imam ideju. Napravit ću krpenu lutku. Cool, pogledaj ovo. Izgleda tako smiješno. Moraš zaštititi moje marmeladne oči od Diane dok sam zauzet jedenjem. Super. Stvarno me želiš zaustaviti s ovom čarapom. Gdje si vidjela čarapu? Maknula sam se od marmelada. Daj, makni ruku odavde. Kako je ukusno. Pusti me. Nancy, tvoja čarapa je luda. Što? Ništa ne čujem. Zauzeta sam jedući marmeladu. Dobar dečko. Pomozi mi. Daj mi peticu. Wow, ima toliko vafla. Nikad nisam ni sanjao o tolikom. Wow, Nancy ima 10. Super. Koliko ima Diana? Samo 1. Dosta mi je. Čak i ovaj jedan waffle može biti najukusniji s ovim sirupima. Samo trebam dodati još malo. Malo ovog, malo onog. Super. I sada da probam. Izgleda tako ukusno. U redu, idemo. Bila sam u pravu. Nevjerojatno je ukusno.
Tako dobro. Djevojke, što je s vama? Pa razmišljam kako to pojesti. Došla mi je ideja. Ne mogu smisliti ništa bolje od šlaga s vaflima. Čak ih mogu zalijepit. Onda ću dobit kućicu. O, pogledaj to. Wow. Još malo. Sad krov. O, samo pogledaj to. Kako lijepo. Bilo bi bolje da to uskoro probam. Kako ukusno. Super! Ja! Stvarno ti se sviđa? Wow, Nancy jede ukusnu hranu. Radije Pokušaj bi... dva. Imam čak 100 vafla. Točno. I ja mogu izgraditi kuću, ali ću je spojit nutelom i bit će puno ukusnija i pouzdanija od kreme, koja se vrlo brzo topi. Pričvršćujemo sve ovdje i ondje. Odlično. Zatim dodamo još nutele. I krov odozgo. Ljepota. Jedva čekam. Stvarno ga želim probat. U redu, još jedan. Pogledaj to, imam malu tvrđavu. Mora je napasti zmaj. Stavit ćemo malo... Vojnici na automatima za vafle da ih zaštite. Sjajno. Stvarno je sjajno i svaku tvrđavu mora napasti zmaj. Penijela. I sada gladni zmaj će pojesti sve što je fino. I pojest će tebe. Kako ukusno. Zmaj može svladati vojnike, ali ostavi tvrđavu meni. Ovo je raj. Smrznuta nutela na vaflima. Postala je tako ukusna. Bila je to prava odluka koristiti nutelu. Tako je ukusna. Pojeo. La sam previše. Dobro napravljeno, zmaju. Hvala. Wow, ima toliko gumenih medvjedića. Trebali bismo uskoro sve isprobati. Pa Chloe ima samo jedno... ali Nancy ima 10 gumenih bombona. Medvjedići, koliko Diana ima? O moj Bože, čak 100 komada. Dobro, s kime da krenemo? Chloe, dođi. Dobro, smislila sam ideju kako mogu povećati svog jednog marmeladnog medvjedića. Samo ga treba razvaljati valjkom. Vidiš? Već je postalo veće. Tako je fora, nevjerojatno ukusno, ali tako malo. Želio bih više. Koliko imam? Ispada Imam da su 10 medvjedi gumenih ukusni. bombona. Trebao bih ih uskoro probat. Čak sam dobio super ideju. Mogu to napraviti. Trebam rasporediti medvjede tako da budu 2 nogometna tima. Ima ih taman dovoljno za mene. Napravit ću sjajnu igru, a onoga tko zabije, pojest ću. Spreman sam. Idemo. Pa, dečki, započnimo igru. Najukusnija nogometna ekipa na svijetu. Hura, krenimo. Dobro, igra počinje i ekipa postiže gol. Hura, dođi u moja usta. Sjajno, nastavljamo. I još jedan gol. Ostalo je samo par komada. Još jedan? Već sam pojeo skoro cijeli tim. Još par je ostalo. Pa to je to, igra je gotova. Tko je sljedeći? Hajde. Napokon! Moj je red. Stvarno želim probati svoje marmeladne medvjediće. Kako su ukusni. Ima vas puno. Jesti ću vas jako dugo, ali to je super. Mogu uživati u ovako ukusnoj hrani jako dugo. Tak dobro. Bacit ću ga u zrak. I uhvatit ustima. Toliko ih je da ih mogu jesti cijeli život. Tako ukusno. Sad ću pojest hrpu njih odjednom. Možda nije tako dobro. Čeljust mi je već iscrpljena. Pa, znam što ću učinit. Imam ideju. Staviti ću malo u zdjelu. Otopit ću to. I sada ti. Dakle, pretvorimo to u tekući džem pomoću ovog plamenika. Sad ću uzeti ovaj tekući marmelad i jednostavno ga piti. Da? Mislim da je to dovoljno. Pokušajmo. Pogledaj to. Tako je lijepo i ima ga toliko. I tako je puno boljeg okusa. Zanimljivo je što ga mogu stisnuti poput sluzi.
Oh, pogledaj ovu konzistenciju. Pa zdjela mi više ne treba. Sada mogu prijeći na umjetnički dio. Pa prvo trebamo sve lijepo rasporediti. Potrebno je procijeniti okus. Sjajno. Zašto nitko nije rekao da može biti tako ukusno? Ne mogu čak ni napraviti velikog medvjedića od marmelade. Pogledaj to. To je super. Jesi li već smislio što ćeš s tim? Hvala. To je veliki gumeni medvjedić. Izgleda lijepo i primamljivo. Probaj uskoro, Dijani se jako sviđa. Djevojke zavide dok gledaju kako ti se sline cijede kad jedeš i nisu odbile probati ga same. Pa, djevojke, ja sam već završila. Oprostite, malo sam se zanio. Wow, to je kraj I giga bogataš hrana. Trebaš umočiti nešto u svoje čokoladne fontane. Pričekaj, otvori i pokaži. Fuj, imam lizalicu s žoharom. Da, zapravo nitko nije iznenađen da je siromašan. Kim jede ovu hranu s žoharima? U redu, probat ću. Lizalica sama po sebi je jako ukusna. O, sviđa mi se. Želim još. Tako dobro. Kim, moraš... Umokri ga u čokoladu? Daj, molim te. O, stvarno? Kakav užas. Dobro, uzmimo to, umočimo i probajmo. To uopće nije čokolada. Užasno. Noćna mora. Također kvari okus lizalice. Užasno. Da, ne mogu to ni pogledati. Mislim da sam gotova, Gdje je žohar? Nešto mi puzi u ustima. Ne, žohar. Odlazi, riješimo ga se odmah. Čini se da je nestalo. U redu. Da vidimo koju poslasticu imam. Wow, imam cijeli kovčeg zlatnih kovanica. Bogat sam. Juhu! Čekaj, to nisu kovanice. To je čokolada. Wow, čak i bolje. Imam dovoljno novca, ali neću odustati od slatkiša. Umoči u čokoladu. Kako ukusno. O da, želim još. Umočim u čokoladu i ne mogu stati. Sjajno. I još. To je tako ukusno. Najukusnija stvar koju sam ikad probao. Chloe, pa, pozdravi moje pratitelje. Izgledaš tako smiješno u ovom videu. Hej, prestani. Uopće nije smiješno. U redu, dobro. Sada je moj red da probam čokoladu s mojim slatkišem. Ne radi. Butleru, molim te pomozi mi. Dobar dan, gospođice Phoebe. Razumijem vašu zabrinutost, pa dopustite mi da obavim posao. Pa imam jednu stvar koja će otvoriti bilo što. Dinamit. Ali eksplodirat će. Sve je pod kontrolom. Svi su sigurni, a sef je otvoren. U redu, -1. Butler. Pogledajmo što je unutra. Wow, je li to prsten s ogromnim dijamantom? Čekaj malo, ovo nije dijamant. To je prsten s lizalicom od karamele. Kako fora? Pa, jedva čekam umočiti ga u čokoladnu fontanu. Wow, moja čokolada je tako lijepa zlatna boja da je lizalica postala zlatna. Pa, kakav šarm. Imam i lizalice ovdje. Želim ih također probati s čokoladom. Pogledaj to. Phoebe, djevojke žele umočiti svoje blago u zlatni vodopad. Hoćeš li im to dopustiti? U redu, dobro. Wow, imam $100 koje sam umočio u zlato. Pa, probajmo ovo s jabukom. Wow, i ona je zlatna. Wow, kure, vaši predmeti su postali zlatni. O moj Bože, ovo je prvi put da sam to vidjela. Idemo u sljedeći krug. Što je to? Jaje? Obično jaje? Wow, imam veliki Kinder Surprise. Nije čak ni napravljen od zlata. Pa, imam zlatno jaje ovdje i toliko je ogromno. Želim vidjeti što je unutra. Chloe, vjeruješ li svojim očima? Šteta. Dobro, u redu. Spremna sam započeti prva.
Imam obično jaje i imam ideju. Napravit ću kajganu. Samo ga treba razbiti. Pogledaj ovu kokoš i moje jaje. Ovo je čudo. Pogledaj to. Prvi put vidim kokoš tako blizu. Izvaću te, Sunny, jer si žuta kao sunce. Phoebe, sada ti. U redu, dobro. Otvorimo ga. Da vidimo što je unutra. O moj Bože, kakva kazna. Puno čokolade. Obična čokolada. Čak ni zlatna. I bez zlatne čokolade unutra. Noćna mora. Dobro. Donekle je dobro. Nije loše uopće. Hvala ti. Wow, toliko čokolade. Voljela bih pojesti sve. Phoebe, daj mi piletinu, a ja ću tebi čokoladu. U redu, dobro. Daj mi piletinu. Kakva slatkica. Pogledaj što imam za tebe. Pa, mislim da si trebao otići s piletinom. Dobro, pokušajmo s mojim jajem. Zlatno je čvrsto. Znam što trebam učiniti. Moram ga otvoriti. I unutra ima toliko dragulja i izgledaju nevjerojatno prekrasno. Tu je kruna i prstenje i lanci i sve je napravljeno od zlata. Što? Ne može biti da... Ovo je ista čokolada od Willija Wonke. Pitam se hoću li dobiti zlatnu kartu. Pa, jupi! Je li to san? Ovo je moj san. Bok, što je ono tamo? Pa! Willy Wonka. Bok, Kimberly. Sići ću dolje do tebe sada. Osvojila si zlatnu kartu i doći ću te pokupiti do moje tvornice čokolade Willy Wonka. Daj mi kartu i poletimo. Trebala sam biti na njezinom mjestu. Wow, zlatna Haba Baba. I još je ogromna. Pa, imam kutiju s različitim okusima Haba Babe. Super. Nikad je nisam probala. Velika stvar. To je samo Haba Baba. Ne. Imam lopaticu. Gdje je guma? Ispod stola. Stvarno? Ne. Fuj. Kakva odvratnost. Dobro. Moraš ga oguliti i pojesti. Što? Je li to stvarnost? Butleru, dođi. Imam posao za tebe. Moraš sastrugati svu žvakaću gumu ispod stola. U redu, to izgleda grozno. Ona me tjera da radim ove prljave stvari. Kakva sramota. Izvolite, gospođice Phoebe. Ne, ti ćeš to pojesti. Zbilja? Hajde. Imamo li dogovor? Naravno. Da, spreman sam. Da, to nije sjajno, ali barem imam novac. U redu, mogu čak i puhnut balončić. Što si učinio? Cijeli sam u žvakačoj gumi. Pa, sada želim isprobati sve okuse Huba Buba. Počet ću s klasičnim. Tako slatko i ukusno. Bolje je kad ga žvačeš i napraviš balon. I želim probati i ovaj. To je jagoda i drugo bobičasto voće. I pogledaj taj balon. Plav je. Sad mi treba još jedna žvakača guma. Moram napraviti i zelenu. Super, uspio sam. Pa, što da radim s njima? Trebam još jednu. Da, trebam još jedan, jer imam 4 kuglice Huba Buba. I pogledaj ovu crvenu. I roza. I plavu. I zelenu. I opet crvenu. Da. Pogledaj moju vrećicu s balonima. Sada je tako cool. Zar ne? Da. Tvoja vrećica izgleda vrlo moderno. Ali sada je moj red da probam zlatni Huba Buba. Da. Sada ga otvaramo i probamo. Ovo je tako slatko i ukusno. Sada pokušajmo napuhati ogroman balon. Wow. Zlatni prsten. Nadam se. Nazovi sada. Ne mogu vjerovati. Želim više. Ovaj put želim nešto veće. Ne, to ne može biti. Nikad nisam... vidjeti...
Nešto takvo. Apple Jewel. Imam toliko prekrasnih. Izgledam kao da imam $1.000.000. Wow. Chloe, izgledaš kao osoba s kojom bih se sprijateljila. Budimo prijatelji. Nismo prijatelji sa siromašnima. Ipak, i ja mogu postati mega bogat s ovim žvakačom gumom, koju ću sada prodavati, dok Chloe ne gleda. Imaj puno novca. Oh, pogledaj moju haljinu i krunu. Želiš li sada biti prijatelj sa mnom? Hura, svi smo jako bogati. Kakav mali uređaj bi mogao biti jako mali za mene? Koliko ih imaš? Što je to? Imam veći stroj, ali imam samo 10 KitKat čokoladnih kuglica, a vi? Wow! Da, imam stroj s čak 100 KitKat čokoladica. To je super! U redu, ja ću početi. Ali čak sam i sretan što imam jednu lopticu. Jedna je uvijek bolja od nule. Moramo to dobiti. Hajde, zašto ne radi? Trebao bi se maknuti. U redu, pronađimo drugi način. Mora postojati neki način da čokoladni bombon dođe u moja usta. Kako te mogu dobiti? O, ne. Stvarno? Mogu te slomiti. Daj mi slatkiš. Daj mi slatkiš, Etane. O da, izvoli, nemoj se usuditi to ponovno učiniti, Etane. Da, ne gradi mi slatkiše. U redu. Wow. Cindy, ugrizla si me za prst dok si jela slatkiše. Bolno. Moraš biti jadna Sve Eva i je u svaka. redu. Da, sve je u redu. Jer sada mogu jesti svoje čokoladne kuglice. Kako su ukusne. Pitam se koliko ih ukupno imam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ostalo je samo 9. Oh da, znam što ću učiniti. Stavit ću ih u ovu prekrasnu čašu s malo mlijeka na vrh. Sada sve temeljito pomiješaj. I sada dobijem čokoladno mlijeko s tučenim vrhnjem na vrhu, naravno. I trebat će mi... Stani! Prekrasno! Kako ti se sviđa moje kulinarsko remek dijelo? Pi brže! U redu? Već pijem. Super je ukusno, sjajno. Sad je Nancy na redu. Hajde! Imam oko 100 čokoladnih kuglica. Kako da ih dobijem? O, imam ideju. Imala sam novčić u novčaniku. Da vidimo. O, radi. O, pogledaj kako se vrti. Pustite da pokušam s ovim dijelom. O, to je super ukusno. Mogu izvaditi sve bombone. Nisam uzalud potrošio svoj džeparac. I sve to zbog slatkiša. Nevjerojatno ukusno. Ne mogu prestati jesti. Još jedan. O da, dođi mami. Tako ukusno. O da, ubaci ih ravno u moja usta. Odlično, odlično. Hajde. Hajde. Da, uspjela sam. Ukusno. Imam još. To je dobro. Čekaj, gdje je novac? Ne. Joj. Budi oprezan. Nancy je dobro, tako da ju je čokolada pogodila u glavu. Daj mi čokoladu, želim još. Kako da te izvadim? Uh-oh. Wow, potrlja se van. Ne. Nemoj ni pomisliti, tko god je to napravio, poješće to. Ne! Da! Ne bi se usudio. Ovo je sve moje. Djevojke. Pusti me da jedem u miru. Zašto imam samo jedan pomfrit? Etane, zašto si ti sretniji? Pa, iskreno Imam ne znam. čak 10 Ali prijatelja. ja, Drago mi je. iznenađenje, to je kap u moru u usporedbi s Nancynim O, dijelom. da, ovdje ne morate čak ni brojiti. Imam oko 100 pomfrita. Tako mi je drago što će biti mega ukusno. Što radiš, Sandy? Ja ću prvo početi. Imam samo jedan čips. Dakle, što da jedem?
Naravno, s kečapom. Istisni malo kečapa na krumpiriće. I sad ću probati. Kakav ukusan obrok. Bilo je sjajno. Sandy, mogu li posuditi malo kečapa? Naravno. Hvala. Vozimo moj... S kečapom, draga. Moj pomfrit. Dodaj malo kečapa na svaki krumpir. A sada jedemo. Želim uživati u svakom zalogaju. Tako dobro. Nisam u žurbi. Glupo je. Ukusno. I Tane, ne možeš požuriti. Čekamo. Hajde, djevojke, užitak je jesti hranu. Naravno da ću to odužiti što je više moguće. Da, zadnji komad i gotovo. Je li to stvarno bilo posljednje? Oh, ne. Što je ovo? To nije bio posljednji komad, ali dosta mi je čekanja da pojedeš. Pa pojedi sve. U redu, nema problema, Sandy. Nezi, sada je tvoj red. Da, pojest ću sve, ali znam bolji način kako to učiniti. Trebam svoj veliki stroj za oružje. Ubacit ću sve pomfrit koji imam u njega. O, ima ih toliko. Nevjerojatno je dobro. Dobro, svaki zadnji komadić, eto. U redu je. Ukusno. Biće nevjerojatno dobro. U redu, još malo. Nešto je ostalo. I ostaje baciti zadnji dio. Spreman? Potpuno sam mrtav s punim glasom. Pomfrit? I zašto sve ovo? Što prije moguće? Sada, Nens, požuri! Pripremim sve, ostaje samo lanciranje. Moram pritisnuti gumb. Hej, daj mi to! O, kako si spor! Pritisni ga! Što si učinio? Pa, gotovi smo. Ovce. Pokreni bombu. Da, naravno. Dobro. I dalje je ukusno. Što? Samo jedan pileći batak? Ali izgleda ukusno. Koliko ih imaš? Vau! Napokon, sreća je na mojoj strani. Čak 10 bataka. O, super. Ali Ethan ih ima više. Da, ja sam najcool od vas. Imam 100 pilećih bataka. Nikad nisam vidio toliko u životu, a kamoli pojeo. Okej, tako sam sretan. Nancy, jesi li vidjela ovo? Imam post. Da, imao je sreće jednom u Braksu. U redu? Ovaj batak bi trebao biti jako ukusan. Moram ga pojesti. Ukusan! Toliko sam gladan da ću zaprljati zube samo jednim batkom. Da, nisam se još nasitio, ali završio sam. Au, prestanite bacati stvari na mene. Tko je to učinio? Nisam ja, niti ja. To je Nancy. Ne, to je... Nemam vremena. Piletina se hladi. Učinio sam to. Napokon je moj red da jedem kao ogar. Vidimo se kasnije. Tako dobro. Da, to je bolje. Sad smo sami pileće nogice. Pokušajmo. Kako ukusno. Oduševljen sam. Da, imam bolju ideju. Ipak, moram dodat malo kečapa na vrh. Pileć bataci s kečapom. To je ono što mi je trebalo. Nevjerojatna kombinacija. To je puno bolje. Tako sočno. Mljac. Da, još jedan ovdje. Puno. Kakva kabina? Pa Ethan ne može vidjeti. Moram pojesti njegovu piletinu. Nancy, ja mogu vidjeti sve, zar ne, draga? Tako sam gladna. Ukusno? Pa, da. Je li to zadnja pileća noga? U redu, nema šanse. Sve je ukusno i tako brzo. Razumijem, Sandy. Mogu li posuditi kečap od tebe? Hvala. Dodajmo kečap na moju piletinu. Imam ga puno. Trebam toliko kečapa ovdje. Da, baš tako. Čekaj, je li to? U redu, to je dovoljno. Kraj. Sada da probamo. Da, ovo je točno ono što sam želio. Fino! Mogu jesti piletinu zauvijek. Nikad. Tako ukusno. Želiš li probati s jagodama? Sirup? Što?
sa sirupom od jagode? Zar ne bi bilo ukusno? U redu, pokušajmo. Natočimo puno sirupa od jagode i sad probajmo. Stvarno je ukusno. Sviđa mi se. Nevjerojatna kombinacija. Tko bi rekao? Tako dobro. Želiš li probati senfom? Biće ukusno, obećavam. Da, hajde, dodaj senf. Nikad nije previše umaka. Još 4, senf mi je nedostajao. Da, baš tako. O, da. Zašto me tako gledaš? Potvrdi Nancy. Hej, nisi ništa vidio? Da, mislim da mi je to dovoljno. Sada probajmo. Vau, kako ukusno! To je super kombinacija svih umaka. Sjajno! Piletina je sada 100 puta ukusnija. O, postaje vruće. Ako je netko uključio grijanje, vruće je. Djevojke, osjećam se loše. Sve će eksplodirati. Vidimo. Baš si glup. Sad se osjećam bolje. Bilo je sjajno. Jeste li vam se svidio? Dobrodošli na izazov hrane s jadom Mary. Bogatom Marytni. Wow. I super bogata Vanessa. Tko je mislio dati mi ovu lopatu? I što bih trebao s njom? Možda ti znaš? To je za struganje gume ispod stola. Vidiš? Trebaš ih tako trljati. Što? Fuj, ne želim to raditi. U redu, vratit ću to pa ćemo vidjeti. Uf, daj, to je odvratno. Dođi hitno do mene. O, već si ovdje. Žvačeš ovu žvakaću gumu za mene. Je novi zadatak. Kako to misliš da ne želiš? Sve što ti treba je novac. Uzmi ga. Sad sažvaći ovo. Samo naprijed. Dobro obavljeno. Sada izađi odavde. Idi. Da, djevojke, tako trebate rješavati probleme. A sada je vaš red da probate žvakaću gumu. U redu, ja ću biti sljedeća. Imam neobičnu žvakaću gumu, srebrne boje. Tako je duga. Oh, volim je. Vrijeme je za pokušaj. Svidjelo mi se. Ja ću uzeti sljedeću. Super. A onda... Uzet ću još jedan. Mogu ga jesti zauvijek. I onda još jedan i još jedan. Savršeno. Posljednji. A što ako pušem veliki balon? To ću učiniti. Wow! Sve je postalo srebrno i sjajno. Sjajno. Što mislite, cure? Pa, Britney, jako ti dobro pristaje. Voljela bih imati odjeću poput tvoje. Hajde, Mary. Sada je tvoj red da pokušaš. U redu. Vrijeme je da ga otvorim. Imam zlatnu žvakaću gumu i jako je velika. Wow, tako jako svijetli. Možeš oslijepiti od tog sjaja. Oh, to je zlato. Sviđa mi se kako izgleda. Na njoj su i kristali. Neka probam. Oh, tako slatko. Uzet ću još jedan zalogaj i još jedan tu i tamo. To je najbolja žvakaća guma koju sam ikad jeo. Vrijeme je da napušem balon. Wow. Kako je bila velika i zlatna. Wow. Sve je prekriveno zlatnim šljokicama, Mary. Čekaj, Mary, što nije u redu s tobom? Što? Sad imam zlatni osmijeh, doslovno. Što je ovo za cupcake? Oh, to je premalo. Da, vidjela sam bolje torte. Čemu ti treba ovo zvono? Ne znam ni što bih s njim. Cure, znate li vi kako to napraviti? Da ga samo pozvonim? Ne znam. Dobila sam samo jedan kolač čak i bez kreme, iako mislim da znam gdje nabaviti kremu. Na Vanessinoj torti ima dovoljno kreme. Pokrit ću kolač s kremom.
vrati mi moju kremu. Možda prije nego što ih podijele, uspijem uzeti muffin s kremom. Nije uspjelo. Imam muffin, ali mislim da sam se zaprljala. U redu je, ali dobila sam kremu za muffin. Eto, to je to. Šteta samo što nije dovoljno. Ne budi ljubomoran. Tvoj red. Neka bude tako. Pokušat ću ovu tortu. Uzet ću čašu. Biće praktičnije uzeti komade torte s tim. Sada. Biće prikladno jesti ga sa žlicom. Ova krema je tako ukusna. Sada je jasno zašto je Brittany to toliko željela. Baš si sretan. Već sam pojela čašu kolača. Možeš početi s lizalicama koje su na vrhu. Više ne želim ostatak. Pa, Mary, samo naprijed. Zazvoni zvono. Ako tako misliš, onda dobro. Pokušat ću nazvati. Nikada prije nisam zvonila takva zvona. To je očito za pozvat nekoga. Hajde. Vau. Je li to za mene? Je li ovo stvarno tako prekrasna torta i cijela je ogromna i samo za mene? Ne mogu vjerovati da sam ikada sanjao o takvoj torti. Vau! Zvono mi više neće trebati. Wow! Nikad prije nisam vidio tortu poput ove. Njezina torta je bolja. Ovo je moja torta. I samo je za mene. Cool. Želim ovu krunu, ali znam kako prevariti Mary. Wow, hvala Brittany. Misliš li da sam kraljica? Super. Da, naravno da sam ti dala jer mislim da si kraljica. Mislim da je bila loša ideja. Kruna se rastopila ravno na mojoj glavi. Svejedno je ukusno, ali prekrivena sam čokoladom. Ali ne, nekako se otopilo. Wow, ukusno je svejedno. Sad ću pojesti tortu. Kako ukusno i slatko. Super! Pojest ću je rukama. Odvratno. Ukusno. Tako dobro. Obožavam to. Hajde. Što imamo ovdje? Rubovi pice. Danas sam imao sreće cijeli dan. Imam slatku picu. Divno. Ova pizza je definitivno za mene. Pogledaj. Impresivno. Jadičak ima panjeve. Velika stvar. Mogu i to pojesti. Mislim da je ovdje nečija kosa. Otres ću to. S vodenim crijevom. Što radiš? Sva me kvasiš. Oprosti. Moja pizza je nestala. Pa dobro, mogu još uvijek jesti rubove. Da, ne zavidim ti. Vjerojatno ću krenuti s mojom pizzom. Imam je potpuno napravljenu od slatkih sastojaka s marmeladom i marshmallowima. I tijesto je premazano nutelom. Možda bih i ja mogao probati. Hoćeš li podijeliti sa mnom? Nema šanse. Moje je. Tako je ukusno. Volim slatkiše. Divno. Pričuljat ću joj se i ukrasti picu. A neće ni primijetiti. Sjajno. Da, bilo je tako ukusno. Čekaj, gdje je moja pizza? Ti mali lopove. Što si učinio? Jesi li sve pojeo? Ne, nije fair. Ova pizza je bila stvarno ukusna. Čak sam se i sva uprljala. Kakvu picu Vanessa ima? Neću ni toj sirotici dopustiti da pojede moju picu. Kakav čudan okus. Na pici su stvarno lanci i ukrasi. Smiješno. Pa gdje je moje zvono?
Tati. Third Science Street. Ein Eichtigen dio. Jednu sekundu. Ovaj ovdje. To će biti jednostavnije. Što? Što si učinila? Daj mi zrcalo. Nije loše. Zapravo izgleda dobro. U redu. U redu. Dobar posao. Evo ti novac. Pa, djevojke, samo mi nemojte zavidjeti. Vau, jesam li dobila zlatni Kit Kat? To je sjajno. O moj Bože, pa sve u svemu nije loše. Stvarno volim Kit Kat. Što je to, kakav užas? Ne moram ga ni dodirnuti. Znaš li ti uopće tko sam ja? I zašto si tako uplašen? O, ovdje je ostalo malo čokolade. Super. Da, Betty, ovo je tvoj dio. Stani i jedi. Uf, hajde. O moj Bože, kakva noćna mora. I kako ljudi ovako žive? Dobro, Betty, ti si kraljica škole. Možeš ti to. Nadam se da neće biti tako loše. Hej, Suzy, čini se da nešto nije u redu s njom. Pa, kako je ukusno. Jednostavno nevjerojatno. Što? Pa, sada ćeš definitivno biti kraljica. Kraljica prljavog lica. Obriši to odmah. Hajde, daj mi moj telefon. Naravno da hoću. Izvoli. Hajde, pokušaj ga pronaći. Pa, ti, nije fair. Pa, što mogu učiniti? Morat ću to nabaviti. Glavno je ne zaprljati se čokoladom. Uf. Što uopće radim? Vau. Što radiš? Nemoj se samo utopit, molim te. Netko će također biti kraljica prljavog lica. Mljac. I ispalo je stvarno ukusno. Pa ti. Pa, moj je red. Tako je briljantno. Suze već teku. Draga moja, neću te nikome dati. Jao, zašto je tako teško? Pa ne, neću tako lako odustat. Pokušajmo s nožem. Ni nož neće pomoći. Pa, ovdje pokušavamo veliku pomoć. Pila. Što? Da, to nije opcija. Neka koristim čekić. To će sigurno pomoći. Vau, kakav cirkus naravno. Pa, ali sada je sve naše. Hej, nema šanse. Ovo je još uvijek moje. Odnosim to. Pa čekaj, barem da liznem. Da, samo malo. Nema šanse. Dobro. O čemu se ovdje radi? Možda telefon? Kakav luzer! Pogledaj što imam Pringle chips raznih okusa. I ja imam Pringles. Izgleda kao da su zlatni. Otvorit ću ih. Jedva čekam probati. Wow, kakav sjaj! I kako su lijepi. Zanimljivo. I ukusni, ovo su najbolji čipsi u mom životu. Želim još i opet pojest ću šaku ovih. Jedeš kao svinja. Čekaj malo, mislim da sam zapela. Cijela mi je ruka zlatna. Imam ideju, napravit ću si zlatni make-up. Pa, baš ovako. To je ljepota. Kako vam se sviđa, cure? Potpuni nedostatak ukusa. Sramotiš moju omiljenu boju. Pa, Betty, tvoj je red. Haha. Nema problema. Glupe krumpiriće. Kako da vas pojedem? Pa, mislim da sam nešto smislila. Malo lukavstva neće škoditi. Susi, jesi li već ljubomorna na to koliko sam pametna? Sada je bez kore. Je li ukusnije bez kore? Definitivno. To je odvratno. Najgore što sam ikad jeo. Maknut ću to. Pa, moj je red. Krenimo. Tako zanimljiv okus ovdje. Jagode. Volim jagode. Pa, probajmo. To je baš sjajno. Sljedeći su čokoladni. Wow, tako je ukusno. S limunom neobično. Kakva kiselost. Što je to? Riba?
Uf, kakva noćna mora. Ne, definitivno mi se ne sviđa. Nadam se da će barem ovi biti ukusni. Moje lice je smrznuto. Ovi čipsi bi sigurno mogli pomoći, zar ne? Nadam se. To je bolje. Stani. Čini se da je to bila greška. Uf, nestalo je. Pa hvala ti, Zuzi. Bilo je pomalo neugodno. Wow, napokon. Naišla sam na nešto normalno. Ovaj koktel jasno odgovara mojoj haljini i mojoj kruni. Kako ukusno. Pogledaj to. Ura. Volim mlijeko. Hvala ti izazove. Nisam ga pio tako dugo. To je jednostavno odvratno. Hajde, čekaj malo. Imam ideju. Kate, zašto si iznijela smeće? Fuj. Zato. Jutro sam primijetila staklenku Nutelle tamo i moj plan je jednostavno briljantan. Ulit ću mlijeko unutra, dobro protresti i dobit ćeš super čokoladni koktel. Da, ukusno. Uf, kakva noćna mora. Upravo si izvadio staklenku iz smeća. Pa dobro, sada sam ja na redu. Pomaknut ću se dalje. Ovdje je tako super marshmallow. Tako ukusno. Vjerojatno ću pojesti još jedan. Baš super. A sada koktel. Kako je to cool. Obožavam milkshake-ove i čak je moje omiljene boje. A kakvog je okusa preljev? Također vrlo dobar. Nevjerojatno je ukusan. O, jadna Suzi, jesi li zapela? Ha, to je smiješno. U redu da ti pomognem. Hajde. Ura, sloboda. Ali što nije u redu s mojim usnama? Ah, što? Nećeš to više jesti, zar ne? Pa, ne, dajem ti ga. Ne, uzmi ga. Uf, kako ste dosadni vas dvoje. Moj zlatni koktel me čeka. Uvijek sam se pitao kakvog su okusa dijamanti. Znao sam. Božanstveni su. Hej, što radiš s mojim koktelom? Uf, odlazi. Nemoguće je. Uf, vrati se na svoje mjesto. Kako te mogu otjerati? Hajde! Ostavi mi barem gutljaj. Uf, noćna mora. Oh, ne, fuj, uf. To je to. Pa, odlazi odavde. To je noćna mora. Vau! Je li ovo pravi zlatni nakit? Vau! O, to su rezanci s marmeladom. Super. Kako cool. Kakav užas. Je li to suha tjestenina? Kako je to moguće? Ne znam, ali imao sam sreće. Sada probajmo ovu ljepoticu. U redu. Da, vrlo je ukusno. Dodat ću još malo slatkog kečapa ovdje. A također, čokolada je zamjena za sir, zar ne? To je točno ono što trebaš. Jeste li ljubomorne, cure? Radim pravu stvar. U redu. Pa što kažeš na to? Pa, što ću učiniti s ovom glupom stvari? Možda se negdje otvaraš. Očito moramo probati ovako. To je odvratno. Hej, pomoći ću ti. Daj mi to ovamo. Gledaj. Uzmemo tanjur, bacimo rezance tamo i prelijemo kipućom vodom. A da bude ukusnije, dodamo začin. To je to. Ne može biti jednostavnije. Izvoli. I ovo je što siromašni ljudi jedu? Užas. Pa, nadam se da će biti barem malo bolje. U redu, hajdemo to učiniti. Kakva noćna mora. Brzo dezinficiraj usta. To je bolje. Kakva dosada. Sad ću probati svoje zlatne rezance.
Tako. Čini se da mi je vilica slomljena. U redu, jest ću rukama. I nekako mi uopće ne odgovara okus. Radije bih ih koristila kao ukrase. Evo i ovdje opet. Baš tako. Spremno. Gotovo. Hej, pogledaj, baš sam kao indijska princeza. Čini se da je potpuno izgubila razum. Definitivno da je. Pomozi mi. Čini se da sam zbunjen. O moj Bože. Ne, padam. Prava hodajuća katastrofa, da. Je li to samo led? Wow. Wow, kakav super sladoled. Hej, pogledaj. Što? Danas je moj sretan dan. Ovo je najcool sladoled koji sam ikad vidio. Pogledaj, ovdje su čak i zlatnici. Sve je to vrlo zanimljivo, ali želim probati svoj sladoled. Ukusno. I još ukusnije. Super! Sve kuglice imaju tako različite okuse. Želim sve pojesti što prije. Hej, kamo padaš? Pa, danas očito nije tvoj dan. Izvoli. Vrlo pametno. Pa, draga, tvoj red. Dobro. Moglo je biti gore. Tako su skliske. Kako da ih uhvatim? Napokon, tako hladno. To je to. Što je sa svime? Toliko ih je još. Hajde. Pa, drži se. Što ti? Hladno je. Što si učinio? Pomoć. Znati ćeš kako me ismijavati. Da, trči okolo. Pa, evo nas. Zlatni sladoled. Tako je cool. I tako ukusan. Hej, Kate, hoćeš li mi dati svoj sladoled? Za $100? Što? Tako malo? Daću ti $10,000? Stvarno? Onda nudim $1,000,000. Dobra šala. Onda nudim 1 milijardu. 10 trilijuna. Pa, nemoj biti smiješan. $2,000,000,000 i još više i opet. Pa, što kažeš? U redu, pobjedila si. Kao i obično, hajde, Kate, daj mi sladoled. Što? Jeste li već završili s raspravom? Sada definitivno da. Hajde, nemoj gurati. Nemoj se forsirati. Stani. Možete dobiti kovčeg s novcem, ali ako mi skuhate Dubai čokoladu. Svatko će imati drugačiji proračun za to. Alex će kuhati čokoladu za $1. Ovdje nema mnogo sastojaka, kao što možete vidjeti. A Jane će kuhati za $100. Ovdje je se već puno više izbora. Ali Max će kuhati čokoladu za $1,000. Njegov izbor sastojaka je impresivan. Ako su svi spremni, onda krenimo. To je odlična ideja. Izvadimo čokoladu. Upravo. Tako. Sada stavimo u kalup. Posložimo čokoladne pločice i sada ih otopimo sušilom za kosu. Evo ga. Trebam ga dovesti u tekuće stanje. Odlično. Baš što mi je trebalo. Alex, uzmi to. Okej, ovo bi moglo biti korisno i meni. Otopit ću svoju ružičastu čokoladu. To je bilo brzo. Imate jeftine čokolade, a ja imam puno bolje. Ovaj kalup je malen, ali ovaj je ogroman. Još ga uvijek punimo čokoladom iz fontane. Moglo bi mi biti korisno također, budući da je Max to bacio. Mogu ga iskoristiti. Uzmi moju tekuću čokoladu, ulij ga u kalup. Ravni sloj. A sada trebam sve zamrznuti. Mogu posuditi sprej od Jane. Što radiš? Alex, to nije fair. To je moje. Pa dobro, moram sada kuhati. Uzimamo posebnu pastu za čokoladu iz Dubaja. Ima pistacije i ukusno kadaifi tijesto. To je tako dobro. Zatim, prelijemo još čokolade preko toga. Na vrh. Tako lijepo.
I koristim ružičastu Nutellu za punjenje. Zapravo, više od toga. To je to. Sada prelijevamo sloj čokolade preko svega. O, imam još jednu ideju. Napravit ću šećernu vatu. Imam stroj za to i imam šećer. Samo ulijemo šećer unutra. I sada omotamo šećernu vatu na štapić. Radi! Nitko mi nije rekao kako bih trebao koristiti šećer. Napravio sam šećernu vunu i koristit ću je za punjenje čokolade. Njam. Tako. Stavimo ju i prelijemo još čokolade po vrhu. Odlično. Pa, treba će mi zlato. Utrljat ću ga na čokoladu koristeći ovaj stroj za mljevenje mesa. Pogledaj to. Zlato u prahu izlazi. Sjajno, posipaj ga po čokoladi, divno. Sada je kuhar već ovdje. Probaj moju čokoladu. Wow, uspio si tako brzo. Počnimo s Maxom. Kako da ga odgrizem? Točno, razbit ću ga. U redu. Punjenje od Nutelle. To je sjajna ideja. Ispalo je ukusno. Max, obavio si posao. A što su tvoji kolege radili? I dobio sam i ukusnu čokoladu. Probaj je! Naravno. Izgleda ukusno. Zagrizimo. Punjenje od pistacija. Klasična čokolada iz Dubaja. A što je Alex učinio za $1? Razlomimo ga. Wow, unutra je šećerna vuna. Ukusno. Alex, dobro si napravio. Uzmi svoju nagradu. Ne mogu vjerovati svojim očima. Ljudi, pobjedio sam. Niste sretni zbog mene. Neću dijeliti. Sada Jane kuha za $1. Nema mnogo sastojaka, ali nešto će sigurno ispasti. Max će kuhati za $100. Ovdje su već bolji sastojci. A Alex sada kuha za $1000. Super! Pustite me da vam pokažem što trebate napraviti. I bit će to... Milkshake. Čekat ću. Imam jednu jagodu. U redu, zgnječimo je vilicom s utorima. Baš tako. Čini se da radi. Hajde da ga ulijemo u šalicu. Sada prelite to mlijekom. Ispalo je da uopće nije bilo ukusno. U redu. Vidi, tvoj koktel je tako jeftin. Dopusti mi da ti pokažem kako napraviti stvarno ukusan koktel. Ulij jagode u blender s mlijekom. Sada ga uključi i pomiješaj sve zajedno. Odlično. Želim napraviti koktele od različitih bobica. Biće jagoda, grožđa i borovnica. Sve ćemo ukrasiti šlagom i ostaje samo posuti šarenim mrvicama, ravno na vrh. Nakon toga umetnut ćemo slamku u svaki od ovih koktela kako bi kuhar mogao udobno piti. To sigurno nemaš. Ah, kako cool. On ima 3 koktela. Pa, to povećava njegove šanse za pobjedu. A meni je ostao toaletni papir. Napravit ću cijev za koktel od preostalog papira. Valjda će radit. Pa, trebat će mi sladoled. Tako je ukusan. Njam. Premjesti ga u veću čašu. Sada ga zagri fenom da se sladoled otopi. Ovo će biti moj koktelu. Odlično. Sada ga ukrasite s kremom i raznim poslasticama na vrhu. Keksima, čokoladom. Želim napraviti puno ukrasa od bombona. 5 sekundi. Ispali su prekrasno, zar ne? Super. Šef dolazi. Što ste napravili? Pohvalite se. Max ima 3 koktela. Probajmo prvi. Prilično ukusan. Drugi je sjajan. A treći nije loše, Max. Odličan posao. Hvala, šef. Sada je Janejna koktel zabava. Što si napravila? Ovaj papir? Fuj, ne želim to ni probati, Jane. Čekaj, moraš to probati. Zapravo je ukusno. Dobro, ako inzistiraš. Jao! Hef, što je to bilo? Dobro, da vidimo što imaš ovdje, Alex. Keksi na vrhu i nešto drugo čokoladno. Sjajno. I pogledaj to također.
Sam koktel je odličan. Pa, Čestitke na još jednoj pobjedi. Jesi li ozbiljan? Da, moja druga pobjeda. Dečki, nemojte mi zavidjeti. Što? Ne. Imam sastojke vrijedne $1? Nije pošteno. A sada sam na 100. Nije loše. Sve što trebam je ovdje. I ja imam $1000. Pa, prvi put vidim toliko različitih jela. Oh, trebao sam smisliti drugi zadatak, ali sam zaboravio. Gdje je? Prihvaćeno. Gdje je jaje? U redu, to je to. Samo jedno? Oh, dobro, razbit ću ga. Oh, tako je odvratno. Imam malo ljuske tamo, ali to je u redu. Uključi štetnjak na maksimum. Čekaj, slučajno sam ga slomio. Nema šanse, ima vatre na tavi. O, kako da je ugasim? O, ne! Sve će mi izgorjeti upravo sada. Što da radim? Moram to hitno ugasiti. U redu. Počet ću praviti kajganu s $100. Nema ništa komplicirano ovdje. Razbijemo par jaja u tavu. Dodamo kobasicu i slaninu i pržimo ih. I odlučio sam odvojiti bjelanke od žumanjaka. Sada dodajte crvenu boju. Savršeno. Sve to pomiješaj. Ispalo je crveni protein. Sada ga iscijedi na drugi dio proteina i Zavit ćemo ga u rolu. Stavimo to na tanjur. odlično. Sada ga izrežimo na komade. Zatim ukrasite senfom. Rozmarin i čeri rajčice. Spremni smo. još uvijek gorim, šefe. Ali spreman sam. U redu, probajmo. Ali nemoguće je jesti to dok gori. Što je tamo? To je odvratno. Izgorjela jaja na oko, makni se odavde. Jan, što si učinila? U redu, izgleda lijepo. Probajmo. Prilično ukusno. I dodat ćemo malo čeri rajčica. Odličan posao. Hvala, šefe. Pokušao sam. U redu. Da vidim što imaš ovdje. Volim engleski doručak. Izgleda jako ukusno. Prekrasno. Sve se tako dobro slaže. Ali ovaj put je Jane pobjedila. O, kako neočekivano. Hvala. Ali prema rezultatima izazova, Alex pobjeđuje. Osvojio si $1.000.000. Sjajno. Je li to opet on? Ali kako? Zašto me uvijek gledaš čudno? Ups. Valjda moram trčati. Podijelite novac! Stići ćemo vas! Čekaj! Alex je izgubio nekoliko $. Uzet ću ih za sebe.